Da li će ljubav jednog dana prestati ili ne, to u velikoj mjeri zavisi od toga šta mi verujemo da je ljubav i kako bi ona trebala da izgleda. Naprimjer, kada verujemo da je ljubav strast, pa čim nema strasti mi pomislimo ipak nije odgovarajuća osoba za mene. Ili kada smatramo da ljubav se stalno osjeća ili da u ljubavi nema konflikta, čim se svađamo sa partnerom mi pomislimo sa pravom osobom bi bilo drugačije. Kada neka naša želja ili potreba je ostala bez odgovora ili ostala je neizrečena, polako se javlja nezadovoljstvo jer on bi trebao da zna. Ili kada ne razgovaramo o onome što nam smeta, što nam ne odgovara, mi postajemo pasivni, agresivni i ne rješavamo problem, nego problem postaje druga osoba. Zato je važno da mi budemo svjesni sebe, da posmatramo koje su naše želje, koje su naše potrebe, da ih iskomuniciramo, da nađemo zajedničko rješenje, da umemo da saslušamo drugu osobu, da vidimo gdje su naše okidači, na šta mi reagujemo burno, zašto, šta nam ne odgovara i da to kažemo. Neće biti svaki razgovor pun razumijevanja i neće biti svaki razgovor lak. Jeste je bitno da pronađemo odgovarajuće vrijeme za takve razgovore. Ako vidite da ne ide u tom pravcu u kome biste željeli da ide, ili ako vidite da vas partner ne razume, da ispitate šta se zapravo dešava. Zato što tokom razgovora ono što najveći problem stvara jeste da druga osoba pogrešno tumači naše riječi ili da mi pripisujemo njihovim rečima pogrešno značenje. Znači, ispitajte svoje uvjerenja o ljubavi, ispitajte tu sliku o tome kako bi ona trebala da izgleda u vašoj glavi i pošto niko nije čitač misli, razgovarajte.